Uhin iha atividade importante ida husi paróquia Bela Luhu iha nebe reliki ka ising husi Santo Antônio de Padua se halo viagem sarani sira sailori husi paróquia Santo Francisco de Assis Bela Luhu se halo viagem bato iha capital cidade Dili. Ana sai tatene kata viagem ida ne sei para tuir paróquia ser nebe mak liu si dalam bot também mak sehem para iha same iha mau visi nomos iha ileu enquanto dili se sim iha kasnafar husi lisa karketu e hanesa puaten kata presença religi Santo Antônio em Redili sei halo veneração durante l'Oronsia saran sirahotu sei ba iha convento Santo Antônio de Padua iha dili atau halo sai oração hanesa bye-bye e orasnya daw saran sira iha paróquia Santo Francisco de Assisi Bela Luhu começa a ver se quando é atu preparando atu acompanha a viagem idane badili e que tal a tu irmã acompanha na fata em transmissão no que me possa apresenta para ita voce rota Mate kita jadi sanai kalau naik di sanai di awal dia usul lisensa atau naik ke daerah saya tinggal di sini dan Santo Antônio Aman Santo Antônio de Lisboa. Tinenaro Itebot Hei Namutu Ko Serani Patu Gadio Eurugan Usi Ayo Tomot Mahal Usi Mot Mahal To Ayo Mai Belor Nunia Itebot Puter Minotona Puter Puker Rayona Baik Itebot Atahita Nolina Bahal visita tui paroki misau abhita antoba hete tu harami ihene nasau timur leste rai karte tu matai ihene nasau timur leste neduni kawata lori serani dobe batu bertiu eurunai sirene naran po agar resemente baik tebot i Jirus turun nos baik tebot ohon tebot hitam lalena
Magari che vuoi fare la pensa, una grassa pazzia durante la loro resi. Parsi dei ingegneri, i sigmane, o dei haneni che vuoi, valoro sono resinato al trai, sirato, si sico viesite, giugiume viesite, voi saluto poi che vuoi durante il tiganaro pilanen. Awatan ni buwan, atau baik tebor, makanya deh, obrigado ai, baik tebor, durante tebor hari kami, tine seluruh resi. Tolong seluruh resinya tebor tidak ambil dari kasmai. Itineremu general. Ame convida Frei a delle Tameola Generaliti, no equipa parroquia delle Tameola Ila Santo Antonio União, que va atento e a careta deve preparar. Depois de atento, será no que está a careta, a tu meio deve continuar a ter viagem. Nós processamos. Sa tingin tamasay. Ito maganda rin. Dari datang aku materi kata posisi trans dihowi, depois careta nebe lori religi, depois careta nebe lori equipa paroquinia, depois na careta que ele está kaya. Desculpa, careta meu menino que era trânsito, e depois mata ele. Atung. Dia atau apresenta bahari nan zeraut kata sesanda deri ne religi Santo Antonio sai Jose Bela Loho ho di ha capital dele oras dak parokia Sir Jose Santo Francisco de Assis ya Bela Loho halo preparação oras atau halo viagem ini ansa fo hatena kata viagem ini separa Jose parokia ser na bema basic hadalan ninin nama saya ha arai de mo same
mau bisi aileu no sesimu sedili iha mutakas nafar. Thank you, Rona. Tuwing vale magita kareta selo-selo. Kareta hat, kali mana beba kapten nela, mana kita selo nela belhadau. Primeiro maka itania segurança sira. Segundo, Itu. itania kareta na be maka tuloy religi ho estatua. Terceiro, kareta bingo na be tula equipa. Pada lahat niyan, segundo komandante si munisipyo. Ikos makita serne. Uy na be. Ya. Rona tang, kareta bo serne, trek serne, ikos leu. Kareta kiko serne, tu ikenas iha kareta kosong. Motor sirade, se atu uluk leu kada sana. Atu uluk emi uluk pada sana. No masanya memang para me jahatnya. Sabe? Amama ko. Mau bisi ai leu. Sekarang lor kena punya hak. Ano? Kita pintu sekarang juga. Hah? Dia nahan complementa malo karena sir katak sesam dari ini sarang parroquia Ano to? Santo Francisco Assisi sei lori reliquio Santo Antonio ini hosi bela luhu si halo viagem bai hedile. Banda kono. Media mana ya, Pak? Sing. Sudah jamnya kutuk ya. Sing, sing, sing. Dia complementa malo karena serve foi rola parte a transmissão ya né kata horas ne tahu relíquia Santo Antônio sai husi pas Parroquia Santo Francisco de Assisi Bela Luhu sai ba i hedili. Tuira zenda kata relíquia Santo Antônio serai ha dili durante loro saludo resihat foi loro fila fali mai Bela Luhu. Dia. Ya transit Pak.
jornalista sira ya. Antir polisi. Trânsito no Carlos, emitiu o trânsito aqui. Obrigado. Sim, sim. Vem correr lá aí! Dia atu Fatima Fatima Malsir kata sesama dari dane maka viagem Santo Antônio de Lisboa nia relíquia seguro si pela luhu bai é a capital dele atau informa tambah Malsir kata relíquia Santo Antônio isinya Santo Antônio ini rai iha Fatima tolu iha mundo ida makiha Italia. Dia kata informa na Fatima Malo Fernandes kata isi tahu iha Fatim tolu iha mundo hanya saya taten ka isin tolak saya tahu hela iha Italia no losan tahu iha Portugal no Nieliman Rohan maka orasnya dah kora iha Timor Leste hanya saya harus siap hatene maybe tuir lolosnya tuir informasi melos kata Santo Antônio ini isin Rohan relíquia durante ne tahu hela iha pelalu iha convento Três Irmãos Franciscano nian iha belalu. Ana saya tasisi kata sarani si paroquia Bela Luhu se acompanha a relíquia Santo Antônio si Bela Luhu vai hadir. Tare motorizar será continua lá uno kona tinha oi nível horas da tare maka careta na vetula relíquia ka isim roh si Santo Antônio de Padua Lisboa. Informa Malo Fernandes kata viagem hoje se retna acompanhamento se Polícia Nacional Timor-Leste. Não sei então da tempo Polícia Nacional Timor-Leste nia patrono, capadroeiro, Maca Santo Antônio de Lisboa.
Ya, mal karena sira atau informa tambah tabot sira dalai detan kata sito sama tuali habela luhu daderi dane parokiano sira usi parokia Santo Francisco de Assisi sei lore reliquia ka ising usi Santo Antonio de Lisboa baiha capital Dili. Di ora sini tahu kita hari comboio ne mai sarani barcos maka kampanye ho transporte sira negócio motorizada. Enquanto está na acompanhamento da Polícia Nacional Timor-Leste. Itu tadi kata Polícia Nacional Timor-Leste nia padroeiro na Santo Antônio de Lisboa. Atau atualiza baita botra kata klima da derne ita hari kata kiha boka muton ita hari hani sampai udah começa a piscar.
Tadi riek malu karengan sira atau info manfaati baita buat cerita kini situs tuan iha bela lubu. Ana sei tarik ke parroquiano ser hambrique estrada nini sei assisti viagem José Santo Antônio de Lisboa e a relíquia de sei balo.
Dader dia kata informe na fatin ba mal karena sir kata religi khusus Santo Antonio se bai het lori bai hedili durante loro salulo resinat se barai convento Santo Francisco de Assisi e a Fomento 2 durante loro salulo resinat e vetu razenda kata se veneração durante loro sia nessa devoção a Santo Antônio de Padua, Lisboa.
Dia kata informa pamalu karena isir kata viagem ora será sai ao Lucy pela Lulu e dala na Dubai suku kai casa. Ane se todo hati pira agenda sarani Lucy Parroquia Santo Francisco de Assis pela Lulu Senhor relíquia ka isin Lucy Santo Antônio de Lisboa Senhor ba ihadili durante loro sanu resiha será iha convento Santo Francisco de Assis iha fomento 2 ili ninha atu durante a presença relíquia Santo Antônio ni base iha veneração durante lorosia sira be sarana fiarna sira de karakasa devoção a Santo Antônio. Dapat cumprimenta mal parinense Russi bela lugo categoras da viagem Santo Antônio de Lisboa ni relíquia ka isin deve macrai iha convento três irmãos iha bela lugo horas da se iha dalan atuba iha capital dili ansa tuir agenda kata será iha valor sanulu resida horas da viagem iha dalan quarta né esse vai reposto alas né?